lava e whaatalo whātu Samoa i le nei sūlao le fiafi. Alo mai e nisi fo i nei o whaapoponga o lo Samoa Taulogologo. E to muatia tātou tala o le asona nafi na tau ao ina atu ai. E le komisina mawalunga New Zealand le whase furuturu afe tala e langolango ai le asosia Samoa o lo nafa ma le toe whaafo wina o taota lafuai ma fesoso ani ai i le tele o por kalame inu umafio anga o se vainga le nei i le report. O le aso nafi na to au ina atuai e le komisina maulunga New Zealand le fase furuturu afe tala e langolango ai le asosia Samoa o lo nafa ma le toe whaafowina o taota lafuai ma fesoso ani ai i le tele o por kalame inu umafio anga. O lea asosia Samoa o matawina fo ilo na sautawa i tutono se tata watunuu o se isi o alanga o a Samoa o lo maua mai i le toe whaalelea ma toe whaafowina o taota lafuai ma ua matawina fo ilo na fesosoani tele i le samau ainga a le tele o afiu anga. O le neiva e ngā tupe ua fuafuaina o le afa atino ina inisi o por kalame ma polo kete inisi o afiu anga i lua se furu o filfilia e sanga una ia i loto o tangata lau tele ina ia i pea le lato lango i nei vaenga o loo whaatinoina. O le whaatupeina o le nei por kalame ua saunia i le malo New Zealand. Pei o na taa ua el komisina ia Dr. Trevor Madison o le sini au tu o nei mea lo whaatupeina i e fisosoani atu i nuu mafio anga i le sanga whaalelei ai o i tū tau loto i whali. O le fisosoani tele foi i vaenga taa ua e whai titi ai swing o le tau ma whaatino ai nisi o awa o ngai nuu. Mo au wala e solonga lelei ai polo kalame uma. O le afa matuina mai e le society o lo nafa mai e vaenga. Whaalia le presidente de asosi i Marina Keo o le siiti e pea o ngaluenga lelei la tau te mawhai o nao foina mai o le sanga whaalelei ai fo ilea o nuu mafio anga. O lo iai se fuafuanga le society o le angalue whaatasi me matanga luenga o a onga talonga manga nuu. Manisi o ala tau whai ngā whaapa anga. Mo le langolango ina o ie wha mue tā ua. O le afuafua ina foi le awhapea o na tufai nā atu nisi o whale luas fulu inu i tua. E whawhai ngofia ina ai o na whaatino ngā luenga mō tangata lau tele. Ma wawe e foi o na mawase awala mō mana o ngā tangata lau tele. Tamtaila ki tiona, mō lau Samoa Taulogologo. O lea so sa whaatau tai ai e le matanga luenga o tina matama i tai. A tina e o awhio anga maanga fiso o tai. Se la tau lau ngā tongi, mō nisi o awhio anga na lau tongia. Mo le whaamama ina o ai mafio anga. Ua se fulu tau sanga talu o na pasi aloa ia. E le ka peneta le whaamatu ina mai o pura kalame mo le whaamatangofia ina o afio anga. Mai le ofisa o tangata sa whao mai whafo i le matanga ruenga o tina matama i tai. A tina e o nuu maanga fiso tai. O le nei tau mawhainga o le sanga una ia lea. O le tau la mua o nuu e tau wala atu i suia nuu masui tama i tai o nuu. Le whaamatu wina o le manulautia Samoa la lelei e tuma malu na si o manga e whaavai i lungo whainga anu u lelei ma maupopu. O le porkalame o le whamatango ina o Samoa o le duafe luas futasi sa whaatino ina le lau ngā tongi mo uporo i lea so i le maota to oa salamasina. Sa mataina i se sauni ngā lotu sa ta esa ina e le susunga i le whaafeanga ina i ase ilala lua manuwai. Mo sina upu whaamalo si au i le awhia na potopoto. O le sini au tu al matanga luenga. O le whaalelea tina e au fia ai tangata uma. Whaalelea tau nu unga usia o tamau ainga. Maanga fiso o tai mo nu umafio anga. O por kalame whaawau al matanga luenga. O se tau mawhainga ina ia sanga una ia ai pea. Le whaamatango fia ina o afio anga. Ai mese o le tau sisia o le tūma mālau tele o le atunu. O le tūle loa ina o le tūma mālau tele ina ia whaatuma wina. Le nā lelei o lau whanua lanu lau awa mnisi o manga mama. Ina ia mautino ai le whaititi o whaamai. Ma ia maua mautau sisia pea le soifua ma leo la manuia o so se tangata Samoa. Sa saunua le fionga i le minister mtanga ruenga o tinama tamaitai. A fionga ia leo talaki la mo te selisio. I le aunga mal whamoe o le whamamafaina ai, o le autu o le aso. Tawala mai i e na lautongia mo le whamoe tā ua. O le whamoe mo le autu o le nei aso. O le tōrau lau ina lea o awhio ango taitas ua lautongia. I le tau wanga o le whamatano fia inga o a ai o awhio anga. Mo le tau sanga lua o lua tas, lua o lua lua. Wa se furu tau sanga talo on tau aveina e mtanga ruenga o tinam tamaitai. A tina e o nuuma angso ta ile nei polo kalami. O le nei tamu whainga, o le una ia leo o nuu,
ia au sia le manulau ti o le nepolo kalame o Samoa la le lei e tuma maru na si manga. Whawae lungo whainga anu le lei malimau popo. O le nepolo kalame, o ngā ruenga whaawau, ina ia turi matangau pea, le soifua tu malau tele, ia wha tu mawina la le leo, o lau whanua lanu lau awa, malisio si manga maa. Sa ia whaopopo fo i le manulau ti o le nei whamoe mo whaatau no uina ai nei por kalame tāua i nuu mawhio anga. Mal whaatulanga ina o nuu satu ese ina ai, nuu sa tele ma nuu lai ti umo Samoa. Whaatulanga ina o le nei ngā ruenga, watu ese ina ai nuu tele ma nuu lai ti umo Samoa. Tangu whainga tanga ruenga, ina ia lango tasia, ma whaamaria ina mawhio anga. Ma ia molita ia nisi o whautuanga, sa tu ina mai e Komiti Faamisionare li poti whaatau sanga nutanga ruenga i tau sanga ua mawai. Le nenga ruenga sa whaatino ina e Komiti Faamisionare tinam te mai tai, malmutanga ruenga. Ta pena ina lava tai ala e matai tu, matongi aile nei tau wanga, i taimi e whaatino ai ase singa al komiti male mutanga ruenga. Sa matawina i komiti i le tūlanga le lei, wai ai tā penanga anisi o nu, ma o se whailunga lea, o le mao popo, whai mea whātasi, ma le wheo ea i o nei nu, i ona vaenga ese. O le tamaita i pule sili i a Dr. Mema Motosanga, sa ngā whamele tufutu whaina o tusi aloa i a ato ai ma mea alo whatau se leni i sui o nuu, sui tamaita i o nuu ma sui o le malo ma iawhio anga, walau tongia mo le whamoe, o le nuu sa tūlanga mua, sa whamanuia ina ai ti a vea i nuu titele, ai whamanuia ina a poli mutai i nuu la iti, saba aia ma le loto fia e sa awai i le whamoe, ona sa tofutu pe e sa awai, me tusi pasi mo le whamoe tāua. Tele ki tiona, molo Samoa Taulogologo. Mai nisa tātou tala, o lo ofa awa wina pol kalame ale to umanga mo e popo ngatia, ile awa onga whapitoa mo awala, e tawhia ai de sawa aina o whanau, o se waingale nei o le ripoti, mai alea whana nai sekoni. O upo le alofa i momoli atu e mātua, o si awala le lei a matai se tai au fau o whanau, lo whaanga solo pia i nuu mawhio anga whiriwhiria, ngā luenga whaanga solo le to umanga mo e popo ngatia, e tu ina tuai whautuanga ma wanoa e whaali ai mana tō mātua, ta walai le tau whiai sa wai no whanau, ma o lea wo o le awhio anga si umu le porkalame, le tau whio le awhianga whanau i tutono ainga, i le whete ina inga i wama mātua, mai se pepa whaamatalanga ma le to umanga mo e popo ngatia, na whaali ai e to whaiono te simale, o se tamai 5 tau sanga le matua o le soifua, mai le awhio anga si umu, i lana saunoanga e to sai o le porkalame i sio lata wa whio anga, le tāua tele o le iai o le sootanga wawala lata i mātua ma whanau, wa inai fufua e aile o la mafuta, whanau i mātua, ma alofi ai le lefe malamalamae, ma tutupu ai whaafitauli, o le whai au whai unga sese, ma ono a inisi tūlanga. Sa whaali e foi sa maua le fia i lātou sa mafuta atu le nei porokalame, ma sa maua i foi nisi manatu fau, ma nisi whaatupu manatu i le porokalame, wa lawa le anga i luma o porokalame whaanga solo, ai mai se lawa o awala e whaititi ai whaafitauli whapinei, le a whana nei se kone mo lau Samoa Taulogologo. O se wainga le nei i lau talo le tau, mo le pōnei, ma le asoa tai au. E toi whatalo whata sa molo mai monga le nea fia fis whapoponga le nea lau talo le tau. Whautuanga mo o ngā sami o lau whaamalu se pe mo ngā te whale o ngā sami o ma le tuno. Mai le ata sateliti o nei au ma walalo o lo ofiti ai pe le tuno. Ata whaafanua le tau o sa vile feololo whaasole na malo se umta upolo lo a fie pe Samoa, ma le a fie le tuno i au manai timo i nisi o taimi. Talo le tau mo vai ngai mātul po nei, i whaasole na wō ma timo te ulwawa solo ai e pupuu. Whapena i William Whaititili, i feololo na malo sim te whatau tau sa William tau polu. E mo vai ngai sauti, e ta ulwawa solo ai timu e pupuu. Mo les whareile o le ta ulwawa solo ai timu, ma e ono feololo le mamafa e pupuu, whapesa William tau polu, e malo sim whatau tau i nisi o taimi. Tala tau mo o ngā sami imalpo nei, e angi sa William tau polu, e lua 5 kilomita li tula, o ngā lumau mai lua ngā 2.5 mita.
Ai mala sa tai au le angi sa vilo tu o loa ngai le matapolu tu 5 kilomita le tula. Fasolo tu 5 kilomita le tula ini siu taimi. O ngalu mauma ilua te sima 5 kilomita le mawalunga. Tala tai la pele le maltai fitu minute te elua le vaveau. Sotu ima lua 4 minute te ele valu. Pele ele le fitu minute te olo le uli on tu sotu ilo le tai 10 minute te ele iwal po. La so e la tu 10 minute fitu tai au fa mo mo tu fitu minute te ele ono le fiafi. Se ripoti le na tau Samoa le ne fiafi se sion fa poponga le so tai au. Manuel Poto fa soifo. Ma ole a fai sina tatou malolonga pupu ona toe taliu mai lea mulunga ngana fa Britania. We're going to have some short commercial break, then we'll be back. Ina o sa tia lo tato atunu el wha mai ma tau tia el COVID-19 fulmaleiva o suia leo langa sa masani ai tangata o le telo ngā luang sa masani ai o le mawhai ana whatino o na popole ma le atu atu vale i le wha longo atu i a fianga o le wha mai Ato manatu i le taimina a matai o na o mai tala i le matautia o afianga o le COVID se fulu iwa. Sa langona lava le popole. Ona o le manatu a lofa i le tele o tangata ua mali liwai. O tātou no nofo o tātou whale mo le pui puinga. A tō fwoi man wha no manu i le atua mo se fisoswani. Ua whamalosia ma whatauaina le soifua tu mama mo tangata oma. O tātou whioa i matali fufonga i no whangai tumu ai tangata. Sa tau sa ili se fufo le nei whamai a le tala fia. O lea o maua le lai fufo. O le mea la lea Samoa ai. Aua ne i tātou tali tuali maina, le nei vai fufo o tātou maua. Ai e sapaia ma le loto whaafetai i le atua. E ala i le whaia o lo tui pui pui. Aua ne o tātou mele i le mea lofa mai le atua. I nei e pui pui a uma si o tātou tunu. O whautuanga lofa o tangata. O lo tātou malo a papa mo lo tātou surfainga. Whai sou tui pui pui. Tau tua nā mawai. Aua e te masaro salu. Ai e whairau tui pui pui. Aua a whairau tui pui pui. O pui pui a oe. O pui pui a lo ainga. O pui pui a fo i lo tātou atunu o Samoa.
to another edition of your TV2 News for tonight. Leading our bulletin, the New Zealand High Commission yesterday has provided $43,000 to support Samoa Recycling and Waste Management Association to procure and distribute 20 recycling stations. Here's more on this report. The New Zealand High Commission yesterday has provided $43,000 to support Samoa Recycling and Waste Management Association to procure and distribute 20 recycling stations and raise awareness about the importance of the 3 R's, which are reduce, reuse, and recycle. Funding was provided by the New Zealand High Commission Fund, which supports small-scale, short-term community projects that contribute to wider community well-being. New Zealand High Commissioner Dr. Trevor Madison stated that the theme of the funding round was climate change, sustainability, and community education, and the Samoa Recycling and Waste Management Association proposal was a natural fit. Raising awareness and improving access to recycling facilities is key to tackling plastic pollution. President of the Samoa Recycling and Waste Management Association, Marina Keo, stated that raising awareness on recycling is the key focus of the association this year, and that the assistance received will help push the Samoa Recycling presence at any public event to promote the 3 R's message. They have plans to work with the sporting parties, schools, organizations, and private sector that are joining the wave to incorporate 3 R's in their workplace and manage their waste footprint. The distribution of the 20 cages to 20 different locations will be implemented next month, which will increase the number of recycling stations out in the public and make recycling a lot more accessible for everyone to make use of. Taulogologo for your TV2 News. Today, the Ministry of Women, Community and Social Development held its prize giving to all villagers participating in the ministry's ongoing program of beautifying of villages around the country. Here's more from Leafana Naisekoni. You can't make positive choices for the rest of your life without an environment that makes those choices easy, natural, and enjoyable. Today, the Ministry of Women's Community and Social Development held its prize giving to all villagers participating in the ministry's ongoing program of beautifying of villages around the country. It's been 10 years this program is still ongoing because it is a must for all to maintain the beauty of our country. Reverend Seilala Lumanwai led the ceremony with a short prayer and words of encouragement. To Salamasina today was full of happy faces, the feeling of excitement to all villagers' representatives on receiving their prizes for their hard work. The Minister for the Ministry of Women's Community and Social Development, Honorable Leota Laki Lamos Telesio, stated on his keynote how thankful he was to each and every village who participate on this program, and it is a yearly program. He also highlighted that it is everyone's responsibility to maintain the beauty of Samoa, keeping our green and fresh surrounding the way it should be. The Chief Executive Officer for the Ministry of Women's Community and Social Development, Dr. Memamoto Sanga, reminds all participants to never stop today by receiving their prizes, but keep on the great effort for our community. Leafana Naisekoni for your TV2 News. In other news, the Samoa Victim Support Group is still running its awareness program to chosen villages in our community with their motive for. Here's more from Leafana Naisekoni. Giving a sincere compliment is a loving way to brighten the day for your children while boosting your own happiness as a parent. Laughing at minor mistakes your child makes instead of a punishment avoids disciplining your children with anger, which leads to violence. In a press release from the Samoa Victim Support Group, highlighted the testimony of Tofayono Tesimali, a 55-year-old father who attended Model 4 of the positive disciplined parenting in Siumu. His words mirrored the importance of creating a positive relationship with your child, one that is built on mutual respect and understanding instead of fear and animosity. The continuing sessions gave the residents of Siumu a space to smile, laugh, and learn. Small changes have been noted in the level of understanding, in the attitude and mentality for the community towards child protection. These changes would not be possible without the ongoing community prevention programs for the protection of children in Samoa as part of a continuing partnership between Samoa Victim Support Group and the UNICEF Pacific since 2015. Leafana Naisekoni for your TV2 News. And this is your weather forecast for tonight and tomorrow. Good evening, Samoa. Here is your weather bulletin for this evening.
Marine advisory remains in force for Samoa's coastal to marine waters. Satellite imagery of this afternoon indicates few low-level clouds still affecting the islands. From over the map, a moderate to fresh easterly wind flow remains prevalent over Samoa. Associated clouds and some showers affect the group at times. Forecast for northern parts of the islands tonight, becoming cloudy with brief isolated showers and few thunderstorms. Expect fresh and gusty easterly winds. For southern side, brief isolated showers. And for Friday, isolated showers with brief moderate falls. Expect fresh and gusty easterly winds at times. Forecast for all marine waters tonight, easterly winds of 25 to 35 km per hour, combined waves and swells of 2 to 2.5 meters. For tomorrow, southeast to east winds of 35 to 45 km per hour, increasing to 55 km per hour at times. Combined waves and swells of 2.5 to 3 meters. And the tide table, low tide will be at 7 minutes past 2 early morning. High tide at 28 minutes past 8 tomorrow morning. Tide expected to be low at 7 more minutes to 3 in the afternoon, and high tide again at 10 minutes past 9 at night. Sun will rise at 12 minutes to 7 in the morning and will set at 7 minutes past 6 in the evening. And that is all we have for you this evening, Samoa. Until tomorrow, good night. And that is the conclusion of your TV2 news for tonight. Special acknowledgement to the Samoa Water Authority for supporting your TV2 news. Until then, good night. Mole fai unga le na lo Samoa Taulogologo i le nei afiafi e moli le ngangal whaatai i le pūlenga suawai mo langlango ina o lo Samoa Taulogologo. Ai man via whaasausaunga le afiafi tō whaasoifu.